Petrovac na Mlavi je grad u Braničevskom okrugu koji najviše oslikavaju Homorske planine i reka Mlava koja protiče kroz sam grad. Udaljen je 115 km od Beograda i 60 km od Smedereva. Nalazi se na veoma značajnoj lokaciji jer se kroz njega ukrštaju najvažniji putevi. Naime, povezuje gradove Bor, Žagubicu, Požarevac, Svilenac i Kučevo, a blizina autoputa čini da on bude petlja svih puteva ka istočnoj Srbiji. Geografski položaj same opštine ukazuje na pripadnost umereno kontinentalnoj klimatskoj zoni, pa je leti vreme dosta stabilno uz povremene padavine, dok su zime umerene. Najviši planinski vrh je Fig, visine 940 metara, praćen drugim kao što su Vranj, Kapalo, Vrata, Veliki Sumurovac i Veliki Bukan. U Petrovcu se najviše uzgaja kukuruz i žito, a njive zauzimaju oko 30.000 hektara. U brdskim predelima se najviše uzgaja voće, a posebno šljive od kojih se pravi odlična rakija. Oko 6500 godina pre nove ere zabeležene su prve nasobine. Ovim prostorom su prošli i mnogi osvajači od kojih su najveći uticaj imali Turci. Ovaj kraj odlikuju i dva najstarija manastira, manastir Vitovnica, zadužbina kralja Milutina iz 13. veka i manastir Gornjak, zadužbina kneza Lazara iz 1378. godine. Danas je Petrovac na Mlavi veoma razvijena opština koja ima vrtić, osnovnu i srednju školu, dečija igrališta,
sportske terene, ali i sportski centar koji nosi ime prvog srpskog maratonca Dragutina Tomaševića. Sportska aktivnost je izuzetno razvijena, o čemu svedoči i ogroman broj različitih sportskih klubova i sportova kao što su fudbal, košarka, tenis, boks, rvanje, borilačke veštine i mnogi drugi. U Petrovcu se nalazi i zdravstveni centar, dom kulture, gradska biblioteka, kao i mnoge druge važne ustanove. Zanimljivo je da je Petrovac gusto zbijen grad i da se sve ustanove ili značajni objekti mogu obići pešice, a ukoliko ne želite ulicom, uvek možete prošetati ogromnim parkom koji se nalazi u samom centru grada duž reke Mlave. U Petrovcu po poslednjem popisu živi nešto više od 30.000 stanovnika. Osim stočarstvom, povrtarstvom i voćarstvom, ljudi se ovde bave i pčelarstvom. Naime, selo Kamenovo je prvo u Srbiji po broju pčelara u odnosu na broj stanovnika. Tu se održava i sada već tradicionalni sabor mlavsko-homoljskih pčelara. S obzirom da je opština veoma bogata vodama, u rekama se mogu pronaći različite vrste riba kao što su klen, skobalj, kalifornijska pastrmka, pastrmka potočara, babuška, mrena, štuka, krkuša i bodorka. Odlike ovog kraja su i jezera, Koreničko, Busursko i Ždrelsko. Netaknuta priroda i ukusna tradicionalna hrana prosto mame turiste da posete ovaj kraj. Opština nudi brojne smeštajne kapacitete, a tu je i nezaobilazna banja Ždrel. Banja je izgrađena na geotermalnom izvoru sa temperaturom vode od 48 stepeni koja leči reumu i kožna oboljenja. Osim banjskog turizma, opština nudi kako seoski, tako i lovni turizam,
a novina je i planinarenje. U opštini se održava i veliki broj kulturnih manifestacija, od kojih su najznačajnije Žumarijada, koja je posvećena tradicionalnom jelu žmare, koje je karakteristično za ove prostore, Bačijada i sabor vodeničara i pomeljara. Ova posljednja manifestacija održava se svake godine na Mali Uskrs i idealna je prilika da obiđete jedinstvenu prostornu kulturnu celinu koju čine 10 vodenica i nekoliko valjavica. Najstarija vodenica sagrađena je davne 1819. godine, o čemu svedoči i turska tapija. Sve u svemu zaista puno toga za videti i obići. Oni koji se odluče da dođu, kući će poneti pregršt lepih uspomena. Čekamo vas!